Gasa, iti biag. Ay, kanayon nga agsakit matan ti sikat ko. Ay na, banog mo day ta bakit? Takasano, awan mat ngamin ti inanam. Ay, aginanakamat ngamin uray sagpaminsan. Di kamat ngamin aglangan nga agisursur kadagiti lakom. Inton malpas, ingkamanen makilablaba. ay na, awan mat ngamin ti mabalinta lakay. Masapul at tulungan ka. Gaputa saan nga umanay ti sapul mo, numangnam na maaklaan kan ka. Pasensya ka na bakit? Di ka maipaayan itinanam ay panagbiag. Di mon panunutan day ta lakay. Ti importante, agkinkin na awatan ta nga agasawa. Ken nasalon at ta kanayon, tapno adda pamigsata nga agtrabaho. Merienda! Gumatang kayo iti merienda! Anya ka di tilakom a merienda, balasang ko. Da kayo matgayam nana. Adda turon, banana kyo, kan kamuti kyo. Mano ka di apiraso amin day tabanana kyo, balasang ko. 30 apiraso, nana. Ala, yag mo amin tagatangak. Mano ka di ti maysa? Sigurado kayo, nana? 10 ti maysa. Iso ano gatangin nyo amin, talugasot amin ti bayad na. Alawan, balasang ko. Taiso man ti ipamerienda kadagiti trabahador ko. Ay na, agyaman ako nay, nana. Saan akon amarigatan nga agisursur, tabas sitlaangan dagito'y nabati. Awan anyaman na balasang ko. Kanayon ka amakita ng aglakla ko. Apay, kontento ka ka din, iti kastoy a klase ti biyag. Kinapudno na, nana. Saan akastoy ti klase ti panagbiag nga inararapaap ko? Ngam awan ti maaramidak. Gapot ta marigrigat kami laang. Iso nga agtinulong kami latan nga agasawa. Di mo ka di kaya ti agabroad? Ha? Agpanunot ka balasang ko. Tano kayat mo, mabalin ka at tulungan. Ne, nakaluto ka matgaya man lakay. Wen bakit? Nasapak ang nakasangpet. Gaputan alpas mat adagos ti aramidan me. Kasta, nasaya at alakay. Wen bakit? Mala, agtungaw ka. Tapno makainana ka. Taamok anabannog ka anapan na kilablaba. Ay, wan nga rod lakay. Ne, kaslada ti kayat mo nga ibaga bakit? Lakay. Kasano nga tano umanugotak iti ibagbagan ni Nana Alicia? Nga anya, bakit? Nga agabrodak kano. Barang makalungaw tayo iti rigat. Apay, lakay. Awan mo ti dagas na bakit? Ng pangalaan tangay kung mati aramatan ta. Nakasagana kano ni Nana Alicia amang tulong kanya. Wen ng utang talataday jay bakit? Sa bagay matkit di alakay. Bayamon? Anusan talaangan ti agtinulong amanggad? Wen bakit? Ken maysa, babasit pay laeng dagiti anak ta. Tatang, da kayo man pa'y ti makaamo iti anak ko. Nay, papadam ka de, anak ka. Mapanak man ijay daya. Nasa pakaunay ngagpadaya. Wen tatang, adda ngamin iyay-ayab da ijay at trabaho. Mapan ko man kitaan. Anya trabaho da ita anak ka. May sa kano apakanan tatang. Kat agbirbirok da kano iti kadwada. Ay katuan anak ka. Siyak ti makaamaw iti apo ka. Agyaman tatang. Kat dependento kada kami iti asawak ti umay mangsukon iti anak ko. Ay un anak ko. Katsapay kumata na saya ati papanam. Ay na Margie. Nukas talang tigaraw mo Jaklam mo. Ne, apay nakamulagat ka pala. Agtignay ka na Apay ka di, boss. Adda ka di kurang iti inaramid ko. Kurang ka di ti pananglinis ko iti datar. Ay na!
Awan, ti inbaga kakasta. Ay na, nag-slow kamatan. Ti kayat ko asawan. Parparta kampay ati panagaraw mo. Abay, akasta ka. Ay na, nakaginginad ka. Kasala sakit ay tapatong mo. Pasensya kayon, boss. Saan abali ta nakalinis akon? Ada ka di pa'y ti iparamig yun. Ay, masapol aya nga ibilin ko amin. Agkita ka, iti mabalin mo nga ramidan. Ado ti maobra. Ay, nangrunakit ne. Agsapa, ay sos! Uwan, boss. Pasensya kayo kuman. Nalabas mat day taabos tayo abakla. Ay na, bay amon sister. Anya nga rod nga'y trabahador na tayo laang. Ay na, wen ngam nalabas mat. Kasla awanen ti karbangan tayo nga agina na. Ay na, kasla jak makaanos ditoy. Ang mga no pumanawak adi na oras. Ay, wan nga rod. Ngam siya, an-ano sakpay laang. Iso pa'y apangalaak itigastusan mi asa nga pamilya. Ala, panahon ka dito yan. Umayin ni bakla. Amangan no addaman ng ibagana. Hoy! Da kayo adwa! Jak imbaga nga inawat kayo dito yung restaurant ko, tapno agchismis kayo laang. Ha? Magbabanan yung oras! Pasensya kayon, boss. Ha? Di ka nagkalintigan paisi ka? Di ka nagtagtagari, sister. Sumurot kalatan iti ibagbagana. Tatang, bumuludak man pa iti sangaribo yo. Aniya? Sige na, tatang. Isublik no apaman ang makasweldo kami. Niyay, awan pa'y sweldo yo, anak kao. Kadno iti pa'y laang pizza 15 kuma. Ay, wan nga ro, tatang. Ngam saan abali tait-itad damot kit di. Ay, yan, aya. Sige na, tatang. Pangaasi yo. Adamot na sweldo nila kay kungum kurang. Malawan anak ka. Ay, kasi kayo, mate. Imbag, tada na bate, itinaawat ko a pensyon ka. Boss, mabalin ka di nga alae kung ti sweldo. Anya? Saan ka di makaawat? Ha? Saan ka di nga imbagak? Asa kung to'y gulpi, inton katapusan ti sweldo yo, ha? Ngam kasapulak mo't itan, boss. Nadanon nga minen ti panagbabayad ti anak ko ije pagadalan. Awan pa'y nga rod, ti maitad ko. Ay na, inkaman kiti aginaw iti plato. Again, agoray ka man ha, Margie? Boss. Agpunggos ka man, Mat. Pakananday to'y ayan mo. Diyak kayat tilo siyang obrantes ko. Ay na, no kastamot laang ti boss mo. Agikat kan iti trabahong bakit? Lakay. Kasi ka laang. Kita man. Trabaho yo amin at trabaho ijay. Ngambasit ti sweldo yo. Sakit maladaw pa'y nga itad na. Ay, wan nga rod lakay. Iso ako nak nga agikatak laangan. Wan bakit? Kasi ka laang. Nasaysaya at pa yan no aglako ka laangan iti merienda. Taginanaka inton kayat mo. Wan lakay. Ket agyaman nak tamaawatan na. Agpakada akon iti boss na, sister. Diakon maanusan ti ugali na. Ay na, uray siyak, sister. Asino mat nga iti kayat na ti agbati dito eh? Sigurado ka, sister? Wan, sister. Diakla kayat ti agbalin anak kakaasi dito eh. Ay, wan nga rod. Nadagsan ti trabaho. Ngam nababati sweldo. Sakit maladla daw pa'y. Kan, natangsit ti boss. Iswa, no way. Agikatan, sister. Ket ikarigatan tan ti agabroad. Bareng addagasat na. Aywan, sister. Mayatak iti day taasing-asing mo. Ibirok ta, tigasat ta. Ay, talaga gayam nga umadayo ka, anak ka. Wan tatang,
Ano san tayo pa'y laang tagi na dayo. Gaputaawan mo ti daduma apagtrabahwak ditoy. Awan anak ko. Tatang, lakay. Da kayo kumapay laang ti makaamu iti anak ta, ah? San abale, tapara kada tayo ti iya adayo. Wan bakit? Di ka madanagan. Pasensya kan Tani, umadayo ka matin. Gaputadyak maipaay tinanam ay apa nagbiag kada kayo nga aginak. Ay na, saan aday tati panunutam lakay? Nakita mo ti panagsalukag mo. Ngam talagang awan ti maururnong tayo. Ay, gusto ti kinunan ni Margie Barok. Kas itinagsin na pataan yaw. Agin nanos kayo itirigat kanamay. Ti importante, kanayon kayo nga agkin-kin na awatan. Kita man nga agpaiso, sister. Kasla kaano laang idi agap-apply tang agtrabaho. Ngam ita, agawid tamanan ijay Pilipinas. Hi, wan nga ron, sister. Agpaiso launay ti kunada. Ano talaga nga ipakat mo ti kabailam? Magunod mo ti kalkali kagumam. Wan nga ron, sister. Ay na, magagaran akon ang makadanon ijay Pilipinas. Kailiw kun ang makita ti pamilyat. Uray siyak mat Saan nga umanay ti video call amang up iti iliw kadakwada? Wan nga ron, sister. Ang kumustamat nga tan ni Rika abos tayo ini. Wan nga paiso, sister. Ala, bayam. Apaman ang makaawid tan ijay Pilipinas. Pumasyar tanto ijay restaurant na. Asigod ang nagtrabahuan ta. Wan, sister. Ita anak kaawid kan, anya ka di ti planom anak kao. Agsubli ka di pailaang. Saanen, tatang? Napagnumuan mi iti asawak, nga agtinulong kami laangan dito eh. Ay kat nasaya at ano kasta anak kao. Wan, tatang, gaputadyak kayat nga agi na dayo tayo manan. Anak ko. Ay kat nasaya at tainan anusam ti nagtrabaho, ijay adayaw. Nalpas ti balayaw nga impatakdaryaw. Ada pa ya, hindi basit nga autoshop yaw. Gapot amumad ni Udensyo tinangusaran na kadagiti impaw-paw itmaw. Banag apagyamanak unay, tatang. Gapot makitak ti bunga tinagrigrigatak ijay abroad. Kan may sa, talaga nga ingagaad dagiti anak ko ti panagadalda. Iso ang maragsakan ako unay. Bakit? Tulungan dak kuma. Atang, ipanda ki sa ospital. Ha? Diyak maawatan dirik na. Kasla, mabugset ti angis ko. Tatang, nilakay. Anya ti mapaspasamakan ko, ana. Ay, na, alala, darsam anak ko. Ingkag kita iti pagluganan tayo. Taipan tayo ni sa ospital ti asawam. Lakay, pangaasim na lumaban ka. Para kada kami kadagiti anak mo. Margie, bakit? No anya man ti marikriknam. Apay adi mo sinigod tinagpakita iti doktor. Tapno saan ko maanagtinag a komplikasyon ti sakit mo. Kan apay adi mo imbagbaga kanya. Inyalang-alang ko diriknak bakit? Tay pag-arop ko, no gagamay lang at rangkaso. Wano anya? Lakay. Nalawag. Tikino na ti doktor bakit? Milagro laangan. Di maumpaimpag kanya. Iswa ka na ayon kumaalaglag ipamday ko eh.
Ipatpatag kayo, unay. Saan lakay? Agbyag ka pa itinapaot. Di na kami panawan. Saan tayo at tanggal? Tibiyag tayo. Bakit? Iso nga, irwar na kung dito'y ospital. Saan lakay? Saan ka arumwar? Tapno mataming ka na ibag. Awanan. Tinamnama bagat. Sana bali. Tanag-asagana akon. Amang isubli. Itibiyag ko. Gabuta makitak. Anatalgadan ti panagbiagyo. Awan ti serbiti amin anay pundarta. Lakay. Napanawan na kami batlaan. Agpaimbag ka. Tapno makapagdadan na tayo pa iti mabayag. Yaka mo. Bakit? Nakapusot ako. Amang ano, oras langan. Ti or-urayak. Apayakastoy tatang. Nagabrudak gapoy ti kinarigat ti biyag. Takunak ang mapasayaan ko ti panagbiag mi. Ngam kastoy mo tinagbanagan na. Jack amo, ti sumbat iti daita sa lunsod mo, anak ko. Ngam ti may bagak lang. Aklunam ti amin para iti anak mo. Bumangon ka para iti masakbayan niyo. Oray kumano pinakaamuandak mo. Tapno amok tinararamid ko. Apay, tatang. Pangasim, anak ko. Di na ko mapabasulan. Kaputa sana pulos asinasa uti asawam. Nga dagayam rikrik naan na. Ala, anak ko. Isagit mo lang ta. Tapno makisayan ti dagansan tirik na. Hanggang pangasim. Tadi ka kumagpaabak. Iti panagladingit mo. Uwan, tatang. Ika kumaak ti mga baruanan manan. Kat ikarigatak nga ibaglay ti amin. Tap nagtultuloy ang maipaay ko ti kasapulan dagiti anak ko. Kat di dan tumarik naman ang ti kinarigat ti biyan. Di ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kung di ako nagmamahal. Tibiyag tayo dito'y lubong, ado ti ditay mapakadaan apasamak. Adda naragsak apagtang, adda madrigat. Iti panawan tilimdo, ditay kumasumuko. Agtalinaed tayo anatibkar,
tapno agtuloy tinaanayas apa nagbiag, uray kasano ti kinarikan. Ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayo, Gasa iti biyag. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.